Ngiyakubingelela mbukeli egameni laJesu. NginguMusa ngokaDube. Ngiyamthanda Jesu kakhulu. Mangithi ngithanda Jesu ngisho ukuthi nginebudlelwane naye. Indzaba yobudlelwane naJesu ukuthi njoba lesi-guide leBhayibheli lithi lovuma ngomlomo wakhe akholwe ukuthi Jesu uyinkosi uyawusinziswa. Ngiko ngithi ngisinzisiwe. Nawe ungatendela uthi kuthathele lo budlelwane naJesu. Kuze ukuthi nawe ube nebuhlobo bekuthi uma uhamba emhlabeni ube nabo lobudlelwane. Ngingakafiki lapho ngizanza sesibukisane ngendzaba yokwehlulela kwaNkulunkulu. Ngesihle nje ngifuna sibukisane livi laNkulunkulu iBhayibheli njengoba liphelele kusuka Genesis 1 verse 1 liye ku Revelations noma ke Sambulo 22 verse 21. Livi laNkulunkulu lelo liphelele njengoba linjalo. Akufanele ukuthi bese siyalicubungula sithatha lokunye sikubeke eceleni lokunye siyakuthatha sithi kukahle. Ngida lapha kendzabeni ukuthi iBhayibheli lithe kumisele ukuthi abantu bafe kubekanye emva kwaloko kwehlulelo. Esikhathini esiningi sikhuluma ngemusa waNkulunkulu, sikhulume ngeluthando laNkulunkulu, sikhulume ngekusibeketelela kwaNkulunkulu. Lize lithi iBhayibheli uyavelana nobuthakathaka bethu. Kuliciniso konke lokho, kodwa konke lokho kwendeka kungefiki isikhathi sekufa lapho khona lithi iBhayibheli kujuba kuthi umusa waNkulunkulu wekungehluleli uphele. Ngoba sonke lesikhathi lesi ngempilo kwakufa, isikhathi sekungehluleli kwaNkulunkulu lapho kunemsa khona ukuthi ukukhale kuNkulunkulu makubhlungu, ukhala kuvela kuphothisa emancebe, ukhale kuvakale. Kodwa mase kufika isikhathi sokwehlulela noma ungakhala kanganani, judgment has been set. Mangabe bongenabo ubudlelwane naNkulunkulu sevele ijudgment isethiwe. Ngiyawuthanda sesibuke nalivesi lana litholakala kuMateyu. Ngifuna nje kwenta sibonelo sekwehlulela kwaNkulunkulu. Ngoba sihloko sami sanamuhla sithi strict judgment of God. Lokusho ukuthi kwehlulela kwaNkulunkulu lokungiko. Kwehlulela kwaNkulunkulu lokungiko. Lafunda lapha kuSambulo chapter 21 verse 27. Lithi ke kude lokungcolile lokuyawungena kulo. Ngisho nalo wenta lokubi nalo nemacebo angeke angene kulo. Lokho ukuthi nje kude lokungcolile lokuyawungena kulo bekuvele kwenele. Now yabona ke lokho ku strict. Nakuthiwa kude. Yabona? Lokho kude ngesingisi lithi for they shall in no ways enter into it anything that defileth. That is very strict. But ke abantu abaningi mangibakhulumisa nalabanye labazalwane ngibakhumbuta ngithi niyadinga ukuthi kohlulela kwaNkulunkulu ku strict. Bakhuluma ngegrace, bakhuluma ngokuthi uNkulunkulu ngeke azabafaka abantu ezogwene uNkulunkulu lokwa ngani lithi iBhayibheli abantu batawukufa bese bakwehlulela. Ungakafi yebo kulungile una grace uNkulunkulu yakho uyangakhala kuya kuside. Manje i-judgment yaNkulunkulu it's very strict. Lokusho ukuthi nakwendekile dina into echaza iBhayibheli. Makwendekile kwaba nakunye, just one, anger for example, gossip for example, just one, kude ya disqualified esihogweni. Ngikhuluma nje briefly ngokuthi isihogosini kuze ukuthi ungacabanga ukuthi ngamane ngiyekele. Now asengene nje ianalogy nje sibonelo. uNkulunkulu losidalile thina abantu. Mangithatha nje nathi inombolo ngiyathenga gas lapha eposini. Ngiyamthenga gas nathi inombolo. Ngiyatya printer ngiyaniketwa. Ngiyatfaka inombolo. Nangifika kuye7 inombolo bese ngiyacabanga ngi7 asengichance ngifake 2 ngibone ukuthi itawungena ile nombolo ngoba nayingena kusho ukuthi sengishaya score. Khohlwa ngeke. That is very strict. Uyakubona? Noma ungatshintsha lele legcineni noma ungatshintsha lela kucaleni ngeke singene because it is very strict. Strictly put in these numbers to get credit for your power, for your electricity. Siyakwenda lokho thina la emhlabeni. Kangakanani ke uNkulunkulu? Lothite singebi, lothite ungaphingi, lothite ungacambe manga, lothite ungamniki isathana indzawo. Yathi kunendzaba lesiyayikhohlwa. Le ngifuna ukuthi siyibuke la. Bazalwane nalabanye nami mhlawumbe lebengayinaki. Le khulunywa iBhayibheli.
Uma sikhuluma ngokwehlulela ke, iBhayibheli malikhuluma ngokwehlulela, likhuluma ngekuthi war unto you. Malithi nje utawuhlulelwa ngalento ndoda yakho, lisho ukuthi war unto you, uyakanga. Manje nangila Jesu uthi kuMateyu 12:36, kepha ngiyanitshela ngithi ngayelilanga lokwehlulela lelesisho ngalo ukuthi naso ufile. Bantu bayawutilanza ngawo onke emagama lalide labawukhulumile. Hawu, indzaba lengaka emagama lalide lesiwakhulumako siyawutilanza ngawo phambi kwaNkulunkulu. Yathi emagama lalide siyawakhuluma. Kunebazalwane labakhohlwako ukuthi emagama lalide athi lithi leBhayibheli emavi lalide lesiwakhulumako. Bengithi ke yathi kuvamile kukhuluma emagama lalide. Ngiyathandaza uNkulunkulu nami angicacisele ukuthi lamagama lalide lamanye lengingawanaka yini, kodwa ngiyathi kuthi nje labasebenzisa the F word ngamagama lalide onke lawo. Kukhuluma amagama lalide kunengi music noma ke emculweni lesiwulalelako nalesiwuhlabelako. Uma uhlabela nje wena uhlabela nalala abahlabela kumashamplone ke into zabantu, ukhuluma emagama lalide aphumela emlonyeni wakho lamagama. Kunengi siyababona labanye bayaphumelela bahlabela wathi ngesingisi ngemagama lalide onke lawo. Ngani na awalethi bungcwele kuNkulunkulu, awamngcolisi uNkulunkulu. Ngamagama lesiyawutilanza ngawo. Manje ngithanda ukuthi bazalwane ngibakhumbule ukuthi asicaphele amagama lesiwashoko. Kulongadani na Jesu. Ngicela kusho ukuthi sihogo asisiyi option. Uma usaphila njoba ngishito senelithuba lekukhala uNkulunkulu, ukhala lento ntakho, ukhala uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngicela utembule kimi ngoba angiyiva lento leshiwa nglamakholwa lawa. Lamakholwa lawa athanza imali, angisa-understand ukuthi kukholwa ngikuphi nabani ngimbonile lapha ukhuluma uyashumayela kodwa uyaganga. Uyakhalela uNkulunkulu ngoba indzaba egcineni ingawe uwedwa. Mina ngiyakhuluma nje la nawe ungasho ukuthi ungiconfusele mani lo Musa Dube wakhona. Ukhale wena kuNkulunkulu ngoba sihogo asiyi option. Ngithanda kusho lokuthi if we really knew kube sathi kahle hle ukuthi isihogo siyini, ngabe nje namhlanje nakude lo hleti wangaye esondweni ngoba sonke siyovuselela imoya wethu ukuthi Nkosi masibane ebudlelwane bethu kube ngilobuhle phambi kwakho. Lapha ke uma sowufile sesifile sonke sibamba line linye la sitilanza khona phambi kwaNkulunkulu phela liqinisile livangeli iBhayibheli. Noma uyinkosi noma ungupresident noma ulala esitaladini noma ukuphi sibamba line linye sesiyafanana mase sifike lapho khona kuthiwa sende kanjani siyehlulela. Manje ngithanda ukukumema umzalwane utangiva kalula kodwa nangaba utani na Jesu. Ngithanda ukukumema namhlanje ukuthi usaphila usenelithuba lekukhala kuNkulunkulu. Sonzela uNkulunkulu, thandaza ngomthandazo. iBhayibheli lithi lovumako ngemlomo wakhe akholwa ukuthi Jesu inkosi la usinziso. Ngiloko kuphela. Ngicela sesithandaze kanye nawo ushona ngamagama emva kwami wemukele Jesu bese sowulandzela live lakhe. Kune website lengiyisebenzisa ko lengibhalile mina holinessadvocate.com. Lapho khona ngiguide khona ukuthi uma ufuna ukulalela Jesu wena kanjani. Unganginaki kakhulu mina, unake kakhulu lokusho ivangeli, lokusho iBhayibheli, phinde unake kakhulu lokho lotathi mawuthandaza uNkulunkulu akwembulele kona. Asithandaze nangomoya umthandazo, asithandaze nangomthandazo wokubuyisana naNkulunkulu. Nkosi Jesu, ngiyadisonzeta kuwe namuhla. Sengivile ukuthi umuntu longenabo ubudlelwane naNkulunkulu, longenabo ubudlelwane naNkulunkulu ngaJesu uyawufaya kulahlweni kwaphakathi. Lapho khona kunokuthi sola namathuba lawayekele umuntu asaphila emhlabeni. Kukhona nekukhala lokungapheli kwaphakathi. Nkosi Jesu, namhla ngithanda kuvuma ukuthi wena uyinkosi. Uyinkosi ekuphileni kwami. Ngena enhlitweni yami, ungisinzise. Ungiphe ukuphila kwaphakade. Ungifundzise ukuphila impilo lengcwele. Ungifundzise nokwethemba. Ungiphephise Nkosi nakusathana sitha sami. Kusithe Nkosi ngiphile ngobungcwele uze ubuye ukulanza ibandla lakho. Nibe ngilomnyolo abahambayo. Noma ngihambe emhlabeni. Konke lokhu ngicela ngokukholwa egameni laJesu. Amen. Uma uthandazela umthandazo lo, sowuvele umemukele Jesu, sowuphephile, usinzile,
ekufeni kophakathi. Kodwa akupheli lapho. Funda iBhayibheli, uthandaze, uwende lokho iBhayibheli likusho, uhlanganyele nebazalwane, uye esondweni, ukhethe isondo lelikahle lelitawuhambisana nalo lokusho iBhayibheli. Babe uyasola ukuthi lo mfundisi wakhona uthanza imali, ungayi kulelo sondo lelo. Kodwa ukhumbule nakhona ukuthi kude la utakhanza khona abantu ba perfect. Kodwa sicela uNkulunkulu akuside ukhethe libandla lelingilo lapho khona utawukhula khona usenzisa impilo yakho. Ngithanda ukusho namhla ukuthi Jesu uyakuthanda, nami futhi ngiyakuthanza. Ngiyakufisa ukuthi ngusiphe, ungangena ku-website yami khona lapho ngibhale khona ukuthi contact me. Ungangibhalela, sitawukhulumisana. uNkulunkulu akubusise. Amen.